afite ikaramu yandike, wari waryamye kumva ubu butumwa abyuke abutekereze kabiri. Ngiye kuvuga birakomeye. Uri mu gihugu abyumve yongera abisubiremo, uri hanze y'igihugu abyumve yongera asubiremo, narangiza apfuka amasenge. Hari ugusenga ushima, hari no gusenga wihana, hari no gusenga mu buryo bwo kubwira data akakubera umurongozi. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru, udutuma ntago wihenze, wadutoranyije mu gihe cyacu nk'uko watoranyije Yesaya mu gihe cye. Message uduhaye rero tuyorwe n'umwuka kandi tuvugire iburyo kandi dutangoye tunashoje. Utangurane natwe, usozanye natwe kubw'ubuntu bwawe Yesu. Urakoze kuri mu ruhande rwacu. Ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nabonye inama muri house kwa Ntare Rushashi. Inama yakoranye iri kuvuga ngo dukora iki. Abantu bicaye. Yari irongowe nande, harimo nk'abantu bangana iki. Nabonye inama yakoranye hari kuwa Mungu ikigoro mu gihugu cy'u Burundi. Mbona inama iratera kwa Ntare Rushashi. Mbona indi nama yateranye muri Etat Major y'ubu. Mbona inama yakoranye. Abantu bose bumiwe, babuze icyo bafata n'icyo bareka. Mbona indi nama Igitega, byose byabereye rimwe. Mbona ku wa mbere nta muntu wagiye mu kazi, kumbwira ngo ni uwa mbere waje hari. Ku wa mbere mbona nta muntu watonze ku bikorwa bya leta. N'amashuri nta mwarimu wagiye. Uretse abari ku kazi, babandi baba ku kazi n'abataramenya amakuru, abandi bose nabonye ku wa mbere nta muntu wagiye ku kazi. Iyi nama yakoranye bose bari kuvuga ngo biragenda gute. Ninde muntu wifata kibanza, ninde muntu uri butabare. Kubera ko uwarwanye ntabo yarwaniye gutsinda Uburundi, yarwaniye gutabara Uburundi. Ntabwo yari afite inzara n'inyota bimwe by'abantu bahahabuka, ugasanga umuntu yabize yashu ngo jewe ngo ninjye ugomba kuba president, ngo ninjye ugomba kuba prime minister. Abantu bari oya. Nabonye umuntu ufite amashuri atari umurengera, amapeta atari umurengera. Mbona Imana irambwiye ngo nguriya Dawidi, n'umutima mwiza, nta kajagari, nta kavuyo, nta kwiyenza, nta nduru, nta njyane. Ntabyo kuvuga ngo baramurasa, bimwe abantu nyine baba bavuga ngo nimumurinde na burende, ngo ibintu byayangaye. We yarameze nka kujya umuntu agenda ku ikinga rya siporo muri ville. Igihugu cyari kimeze nkaho cyicungereye, kandi muri iryo yerekwa nari ifite. Nagiye kubona mbona Denise Bucumi Nkurunziza. Ntumbaze impamvu yaje mu iyerekwa ryanjye, Imana yari iri kunyereka nyine. Mbona n'undi mupastor umwe ntari buvuge hano w'umupentekoste. Uwo mupasiteri yari ari imbere, mbona na Denise muri inyuma. Mbona hari umusozi twajyaga tujya gusengeraho mu Rumonge mu ijoro ku Magara, abahazi. Mbona uwo musozi abakozi Imana bageze mu 8, mvuzemo 2. Ubwo urumva yawe no umusitari nta kibazo kumuvuga, ariko abandi nahoze mudahita mubagirira nabi mwe muri Burundi. Ariko abamugirira nabi ntabwo ari abagiye i Kanani, ni abantu bari kurwanya Kanani. Mbona
ku musozi hejuru mbona bahasanze marayika Mikayeli. Uwa mbere amwakira ibagi, aramubwira ngo shyira hariya igikapu, amuha intebe nziza yicaraho ikoze mu biti, aramubwira ngo Bibiliya ni igitabo k'indirimbo bigumye cyangwa bikomeza. Umunani uko bashoreranye bose arabicaza, arangije arababwira ngo fata, abwira wa mupasitori umwe nabonye wo muri Pentecost, aramubwira ngo fata ririya darapo, fata rya darapo ry'igihugu, aravuga ngo riduze. Arariduza, arangije aramubwira ngo semerera. Undi aravuga ngo ndasemerera mvuga ngo iki, undi aravuga ngo semerera uvuge ko umusozi abarundi bawuminutse. Amen. Semerera ubwira abarundi ko umusozi bawuminutse. Yabaramije amata kera inka zikirisha ku gasozi, hari amata bajyaga batereka ugasanga amata arafashe, wayasuka ntave mu kabuni cyangwa mu kavido cyangwa mu nkongoro, ugasanga amata arafashe arakomeye. Yabakirije amata n'umutsima w'umweru mwiza utaze ku makara. Haleluya. Yaravuga ngo umusozi murawuminutse, umusozi murawuminutse. Aravuga ngo kandi iri jwi uri kuvuga rirumvikanira mu bari mu gihugu, yongere yumvikanire ku bari hanze y'igihugu. Iryo jwi ryavugiye mu gihugu rivugira no hanze y'igihugu. Abantu Yesu arababwira ngo mwamaze kwicara, yego, mwariye mwanyoye, yego, mubwire Uburundi ko umusozi bawuminutse. Harimo abantu bavuga ngo igihugu kirarwanirwa, kiraharanirwa, kiranarindwa. Barundi bo baravuga, sinzi wigeze bavuga ngo barakirarira bakagicungera, sava. Ibyo ni ukuri. Ibyo bintu byose marayika yabikoze, marayika yabikoze, marayika yabikoze. Uwiteka atabare. Nabonye abamama bipfutse ibitambara, mbona abagabo bambaye amakositimu bambaye neza. Ubujye nambaye nabi kubera hano hari kugaragara. Jye nambaye nabi kubera ko mu maso hiwanje ntabwo ndi muri misura nge nk'iyo nabonaga nye. Mana idutabare. Iyo bavuze ngo kwambara ukikwiza, ni ukwikwiza nye. Marayika aravuga ngo urugendo rwa Dawidi mu gihugu, Dawidi yarashyitse. Rero ngarutse inyuma, inkuru y'umugabo isubira inyuma. Inama yateranye y'Igitega yateranye, Bujumbura kwa Ntare Rushashi iraterana, ahandi ni hehera, muri Eta Major iraterana, sava. Aho hose inama yateranye bari babuze umwanzuro, bari babuze umwanzuro. Kuri telefone niho nagiye kumva numva umwe agahamagara undi ngo wa mugabo udafite amapeti menshi, ufite ipeti riri munsi y'irya kapiteni Ibrahim Traore, ngo niwe ugiye kuba perezida. Mbona abantu bose bashashe ibikwembe mu muhanda, abantu bari kubyina, abantu bari kunywa inzoga, bandi bagiye mu rusengero bari gusenga, bandi bazengurutse stade, bandi bafashe ibitoro bari kuzenguruka n'imiduga yabo bagenda baririmba banezerewe bavuga ngo Hoziyana, 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 Hoziyana. Bahimbaza baramye. Imana irambwira ngo ibyo bintu byose
bigiye gusohora ku wa gatandatu, ku wa Mungu, ku wa mbere. Iminsi 3 muyisengere, kubera ko iyi minsi 3 Imana iraba yaremye. Ariko ntabwo ari iyi minsi 3, ntabwo ari uwa mbere uyundi wo n'ejo mardi na mercredi, ntabwo ari iyi minsi 3 mvuze turimo oyayi. Umukama aranyobora arambwira ngo bose nta matora yiri wabaho, bavuze ngo birakwiye, uyu ntatorwa, uyu ntiyimikwa, ahubwo uyu ni marayika uvuye mu ijuru, wambaye inyama, yambaye umubiri, yambaye ishusho, akaza gutwara igihugu cy'u Burundi. Kandi u Burundi bugicomoka muri iki kigeragezo, hari ibindi bihugu bita bisimbura Burundi ku iyi ntebe. Ntabwo mpita mbivuga uyu munsi, ariko iyi ntebe u Burundi bwari bwicaye buri kugeragerezwaho, hari ibindi bihugu bihita byicara ku iyo ntebe nabyo bikagira perezida mubi, uraba uri muri orere, uraba uri mu mwanya wo kwangiza, ibyo bita gusesagura, ku buryo n'urugo rwiwe atashobora kuruganza cyangwa kuruyobora, ku buryo n'abana be ntabo yashobora, ku buryo n'abo baminisitiri ntiyamenya bakuraho n'abashyiraho. Ibyo bihugu rero birahari bigiye gusimbura Uburundi bwa Murundi. Mungu asifiwe. Nabonye rero inyenyeri iri ku rutugu rwa Dawidi, mbona inyenyeri nanone iri ku biganza bye, mbona inyenyeri nanone iri ku birenge bye. Uhoraho arambwira ngo ngiye kumumurikira aho abarundi bakererewe. Data wakerereje aramutegera, Imana igiye kubategera. Haleluya. Ngo yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Danyeramutu, Uwiteka bamuvugaga barahora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Umugabo Danyeli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana, bamuha intare ziratinya kandi zitariye, rwose zirashonje, avamo babireba, atabarwa bareba. Haleluya. Burundi umusozi murawuminutse, Burundi shanjoma, Burundi izina rirahindutse, Burundi umurongozi arahindutse, Burundi inzara yarabishe, abantu bica abandi, ibintu birayangara, ibitoro birabura, amahera mva makungu arabura, abantu babikina ku mubyimba. Ariko wagiriye neza Umurundi ugiye kuzahabwa umugisha. Uwababariye Umurundi, uwafashije Umurundi, umuntu wubashye igihugu cy'u Burundi, ntakigwanye, ntakigirire ishyari, kuko Yesu yarabivuze na Data arabivuga mu isezerano rishya n'irya kera. N'Abagande bubaha Abarundi, n'Abakenya bubaha Abarundi, na Tanzania abubaha Abarundi, n'u Rwanda, ahantu hose haba hari Umurundi ukamugirira ineza, uzayikubirwa 7. Koko Abarundi bagiye gukoreshwa ibintu mu isi bihambaye ya tutarandiriye rero ubutegetsi burahindutse, umusozi turawuminutse. Tutarandiriye rero perezida arashitse.
Jina la Bwana libarikiwe. Mu gihe Nowa yambaye ubusa, ufite ubwenge yihutiye kumwambika, yambika ubwambure bwa se. Umupfapfa yihutira gutwenga no guseka. Yobu Imana yaramugabye arageragezwa, arababazwa, abantu bihutira guhimba ibyaha no kumushakira amakosa n'impamvu ngo yatumye Imana imutererana. Ese wize ibyiza ku Mana wiga n'ibibi? Ese mu kuboko kw'Imana uzi ko havamo n'ibibi cyangwa wiringiye ibyiza gusa? Ese mwebwe mudukunda, namwe turera, namwe dufasha, ubundi twebwe turi Imana, ndi inyama n'amaraso. Umukristo mwiza w'ukuri yiga kubaho mu buryo bubiri. Yamenya ibibi ko bibaye kuri mugenzi we, akamuha ubufasha ijambo ry'Imana ritegeka. Yamenya ibyiza bibaye kuri mugenzi we, akamuha ubufasha ijambo ry'Imana ritegeka. Buno Bibiliya ibaza aho Yesu aducira imigani tuningura tunegura, akavuga ngo nge ndapfusha mugaseka, ngo ariko twebwe twapfusha tukarira. Nk'ubu mbahamagaye nkababwira nti napfushije madame cyangwa umwana cyangwa Mary, mwese mwagiraho utunyimoji turi kurira, Pole, amusori, ndetse mukama n'amaturo. Umunsi rero Yesu azakubwira ko yapfushije, ubundi uzamuyagisha iki? Uzavuga iki? Cyangwa uzakora iki? Ni ukuvuga ngo umukristo mwiza yiga kubaho mu buryo bwiza, nk'uko n'Imana ari nziza na Yesu ari mwiza. Ibaze nawe umunsi uzafata umuntu nka Dawidi. Dawidi bavuze impamvu nyuma, ariko nta wari uyizi. Ngo Dawidi yitegereje umugore wa Uriya ari koga nk'umujenerali cyangwa umusirikare baturanye, aramurarikira. Ariko Dawidi ntiyabiraranye, ntiyabibyukanye, ntiyaranabigambiriye. Niwibaze rero umunsi uzasanga umuhanuzi Dawidi aryamye ku mugore wawe, uzajyana umuhoro cyangwa amazi ashyushye umucurikeho. Wibaze nawe ubukristo bwo muri viziyo. Ariko Imana yafashe Dawidi imuhitishamo ibintu bitatu, imuha n'ubwenge ahitamo neza, arababarirwa. N'ubu tuvuga Imana ya Dawidi, na Isiraheli isenga ivuga Imana ya Dawidi. Bashima mu bayoboye Isiraheli bose, ufite icyubahiro kurusha abandi ni Dawidi. Twebwe turi muri viziyo, ukimara kumenya ko pasiteri yibye cyangwa yasambanye cyangwa yagize indi ereri iyo ari yo yose imushikira, uhita ufata bya bintu byose ukabigwiza n'ubusa ngo yadupfunyikiraga amazi, cyari icyuka, yari umufunga kiwani, yari umusikamo. Kandi mu by'ukuri ntabwo byari byo, ni ibitekerezo wigiriye mu mutima wawe cyangwa n'ibyo wumvanye abandi. Ese koko ubwo natwe dushohoje icyanditswe duhite tujya mu bandi dufane ngo nari nabivuze, ngo narabibonaga, ngo nari nabirose? Uri guseka Yesu, uri kubakira Kristo, uri gusenyera Kristo. S'il vous plaît, hajya ubwo gutwenga kwawe ni Yesu uri bushime cyane Shetani uri bushime? Mu kugeragezwa kwa Yobu baramusetse, baramutwenga, baramunegura, baramugaya, baramusuzugura, bamwihanisha n'ibyazi n'ibyo atazi, kugeza n'umugore we bamwinjira bamujya mu matwi, umugabo wawe, umugabo wawe, umugabo wawe. Yobu yari yicaye ku ibanga ry'Imana, ariko nawe atazi igisubizo. Umubiri ukurya buri segonda, buri munota, ufite inshuti yitwa urujyo, izindi nshuti zaragushizeho. Yobu abyitwaramo neza, asohoka nta n'umwotsi umunukaho. Twebwe rero turi mu kinyejana giteye ubwoba kandi kibi, ntabwo dushobora kugira ubwenge buhagije bwo kunyura mu kigeragezo nk'icyo ngo dufashe abantu b'Imana. Ubundi ubwo dukwiye guserukaho tukaba ariho dufasha umuntu.
umujura ajyaho ubutunzi buri, kandi umusuma ajyaho ubutunzi buri, kandi ngo arabanza akiga strategy zo kukuboha amaboko n'amaguru, noneho agasahura inzu yose. Abakozi b'Imana murubona baterwa karore nk'ubu Solange nta cyaha yakoze cyo kumutera amabuye, ariko abantu mwese mwamuhindutse mwamuhinduye ifundi igira ibivuzo. Ni urugero. Hari undi mu bishop Harerimana Bosco, aba bagitwaza, aba bose muba mubatega iminsi, abandi muvuga muti sava, ariko hagize ikiba ubu mufashe Gitwaza yagiye gusambana, byose mwabikubita hasi. Sorry, na jewe ubu hagize guha kamera agatanga ikiganiro ko hari inkuru itagenze neza kuri jye, ibintu byose nigishije, ibyo nabwirije, ubufasha natangaga, mwabihonda hasi. Ibyo byose ni ubuswa. Twebwe dufite umwanzi umwe, ni ukuzimu na shetani. Dufite ijuru rimwe twerekejemo, umwami umwe, data umwe. Kuki babatera namwe mukitera? Ubwami buzatera ubundi bwami. Kubera icyo ubwami bw'Imana bwitera. Nimurebe ukuntu abantu bari kwitera ku masengero. Bara bose n'abakristo kwa Solange. Uyu ni buri kuvuga iyi minsi, ariko n'abandi baravuzwe mbere. Baravuzwe. Murebe Jean Pierre Munyakabiga, muri Système Grisé de Zame, murebe hajya muri Bombereje, nimuze murebe muri ntuza iyi bateme grenade ku Musaga, n'iriya yo mu Ruziba bajyanye mu Ruziba, ndayibagiwe uko yitwa. Aya mayiglize aba bakozi b'Imana bicanana ku ruhimbi ntibahuze. Nuse ku bwami buzatera ubundi bwami, mwe mukaba muri mu bwami bumwe. Itahure, isobanukirwe, senga hakiri kare basi, nuzagera hano Uwiteka azaguhagarareho, azakurwanirira, kandi birashoboka. Ubwami buzatera ubundi. None twebwe bene wacu nibo baturasa, nibo badutera, nibo baduhiga, nibo baturoga, nibo batwanga. Shitani ikoresha maneko zayo muri Eglise, bakirirwa baneka ibyaha, bakaba barezi b'ibyaha. Maneko z'abadayimoni, muraturanye, muragendana, murabana, nibo bashakisha amakuru yose y'ibibi ku buzima bwawe, bakabishyira babanyantege nke mu mitima yabo, nabo babarokore, bagahita babyapurikamo content cyangwa ibiganiro. Niko bigenda. Wibaze nawe umurezi w'ibyaha ni Shitani, none n'abantu basigaye bavuga ibyaha by'abandi. Kandi Yesu aravuze ngo turimva imva, nawe wibaze imva ntabwo ivuga iby'ibitsi. Icyo uyihaye ugapfundikira sefini. Umugani rero ngo murimva. Rero ibyo byose mwirirwa ibyo bidindiza umurimo, bibuza abantu iterambere ry'umwuka. Ubundi ibyo ntibyahozeho. N'ubu ngubu niba unkunda, ururimi rwawe wirujyana mu bintu by'amatikwa, amazimwa, amashyari, utuntu tw'uturofa, dore umuntu ukwiye kugendera kuri, umuntu usenga Bayali, Dagoni, umutinganyi, umurozi, umwicanyi. Ariko ibi umuntu wanyweye inzoga akugwisha ati, inda yikugwisha iti. Ibyaha bisigaye turabo kubabwiriza ngo babivemo, kandi twebwe bitatugizeho ingaruka. Ariko ibyo bindi mvuze kujyayo no kugenda wiyirije ubusa. Kugira ngo uvugane n'umuntu ugikuzimu w'umutinganyi, nuko banza ugasenga menshi, ukagenda nyine wambaye intwaro zose z'Imana. Naho imiryango yawe harimo ba papa batarakizwa, ba mama batarakizwa, bakinywa inzoga, turabahungira. Harimo barana bariya bakibereye muri Katolike, muri Anglikani, muri Divantiste, mu bahamya, turabashyiraho. Koko dufashe igihe mu ngwano tuvuga ubutumwa bwiza. Umukristo mwiza rero arambya muri Kristo, akamenya umuhamagaro we kandi akawukurikirana, ariko atarashe mugenzi we. Cunga mu biganza byawe, nusanga harimo imbunda iri kurasa mwene wanyu, stop. Reba mu ntoki zawe, nusanga harimo
intwaro Yesu yaguhaye ntabwo harimo intwaro zo kurasa bene so. Mu ntwaro Yesu yaguhaye ntabwo harimo intwaro zo kurasa abo mu ishengero. Mu bwami uri gusenya ntabwo uri gusenya ubwami bwo mu ishengero cyangwa bwo muri Kristo. Senya ubwami bwa Shetani kuzimu. Aho Yesu yagutumye n'ibyo Yesu agutegeka gukora neza, ntabwo agutuma kwangiza, gusandaza. Oya, bone nubwo uri umudive nkaba umwadeperi, ukaba umuporo nkaba umubatiste, umurestoration church n'abandi. Upfa kuba wemera Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Ibidini n'agasozi n'amoko n'ibihugu ubijyamo wese ni umwana wo kurimbuka uri inyuma y'ibyo. Twebwe turi abakristo, nta gihugu tugira, nta bwoko, nta dini, nta eglise. Twebwe turi intumwa imbere n'inyuma. Rero nimbivuga ko cyabura abantu, mburira abantu, Yesu agutoranya, yagutoranyije kuruhura abarushye n'abaremerewe, mubwirane ibyururutse umutima. Yababwiye ngo vuga ibi bihambaye, kora ibi bihambaye. Erega mu rusengero niba muzi umurozi, musenga abo barozi batsindwa. Ariko se vraiment umuntu uramwanka ukamera nk'uwari umugwaye, nk'uwari waramubuze. Nabonye ibintu abantu bari gukora kuri wa muhanuzi Solange ndumirwa. Ndavuga nti ntabwo ari urwango gusa, ahubwo bari bamugwaye baramubuze, ishyari ryari ryarabamaze. Erega Yesu yageze ku musaraba, abantu birirwaga bavuga Hoziyana, 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 Hoziyana. Ageze ku musaraba ati nabambwe, bati nimumuzana yo mahwa, muzana yo macumu, muzana yo mihoro. Abo yagaburiye, abo yambitse, abo nibyo. Ariko sukwiye kugaragara muri abo ngabo, muri icyo gitero cyo kwica no kwangiza no gusenya. Ishengero iratunganyije neza, Bibiliya yanditse neza, indirimbo turirimba zifite urutonde. Ibindi ni Shitani yazanye ngo nawe ngo umubibya asohoye imbuto nawe ngo abibamo indiramera. Shitani yamejeje imbuto kwera itari ikwiye kubimera. Ejo nzavuga kuri Solange, uzabishobora azasure Ukuri Nyako TV 3. Uzabura icyo kiganiro azanyake link nzakiguha kuri WhatsApp. Impamvu nzamuvugaho niki? Shaka kubwira abarokore bifatikanyije na Shitani yakoze ibara kwa Solange, ariko n'abarokore bamutwaje intwaro. Ariko narumiye koko, mwe muri imbere y'inzoka, muri imbere y'abadayimoni, murimo muragiserera ikigeragezo mu cyagrandise, mu kipuburiye, nuri kura kibone, nuri hafa kibone, n'umwana muta kibone, n'uzavuka ufitemo izihe nyungu? Buriya Solange muramucuruza, muguremo imodoka, muraguramo inzu. Je navuga ngo Imana rurema itabare Solange. Sawa, reka mbireke ibyo tuzabijyamo ejo. Rero hano icyo nasorezaho, reba intwaro ufite mu biganza ko ari iza Yesu. Twari intwaro zose z'Imana, ureba intwaro ufite ko ari iza Yesu. Kandi reba abantu uri kurasa, reba aho uri kurasa, urebe n'ibyo urasa, n'abo urasa, niba koko ari ibya Shitani n'abashitani uri kurasa. Reba intambara uri kurwana ko ari intambara uri kurwanirira Yesu, kandi uri gufasha Yesu, kandi uri mu ruhande rwe, kandi nawe agushyigikiye. Hatutisanga mu ngwano uri kurwana nka Pawulo warwanyaga arenganya Yesu, agwanya Yesu, Imana ikamubwira ngo ndenganyirize iki Sawuli. Abantu ntibakime, ni ukurwana gusa popo, utazi urasa, utazi aho urasa, utazi urwana nawe, utazi icyo ufata n'icyo ureka, nk'impumyi nk'igitambambuga. Impossible. Intambara ntigira agatsindwa n'Imana. Ni murwana intambara ntagatifu, koko muri abakristo batagatifu. Ni murwana intambara mwungura Yesu, musunikira kuri Yesu, mushyikiriza Yesu iminyago n'intama.
apana gukura intama mu rusengero muhereza shitani ngo muri kugwanirira Yesu. Iyo ntambara ntabwo ari iya Yesu, ni y'abadayimoni. Umukristo mwiza rero ntabwo ashinzwe gukura abantu mu ishengero cyangwa mu gakiza ngo ahereze impyisi, inzoka, shitani. Umukristo mwiza akwiye gukura abantu hanze bazana mu rusengero, akamenya intwara atwaye, akamenya abarasa ibyo arasa, uko arasa. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo umugaragure karindwi, kandi avuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Tekereza mbere yo kugira icyo uvuga, wihutire kumva ariko utinde kuvuga. Somo imigani, usome umusiguzi, usome umubwiriza, uzasangamo amagambo y'ubwenge ahana, akebura, yigisha. Wowe rero ko wibereye mu mandazi, mu mvugo z'iki gihe ngo ni amandazi, ukaba utazi iyo uva n'iyo ujya, ishengero urayoreka, uhavuze kuri kugwanirira Imana, kumbe uri kuyirwanya. Niba amaboko yawe yarahamagariwe gutanga inyungu mu ishengero no kuri Kristo, apurika ibyo. Niba ibirenge byawe bikurikiye Kristo, kurikira. Niba waramaramaje ukabatirizwa, guha icyubahiro no kuninahaza no gukorera Imana, kuri ibyo. Ibindi uri kubijyamo ngo bigufashe iki? Ibindi ni ukwihenda, ni ukuyoba, ni ukurindagira, ni amakosa masa. Ahubwo mwihane ubwami bw'Imana butaraza, kuko muratunguwe cyane rwose. Ndagushimiye Mwami Yesu abanye natwe, umugisha watanguranye natwe iri teraniro, mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha iburyo n'ibubafu, duteye intambwe imwe twigisha, ariko niwe mwigisha mukuru. Uduhe kugukorera tudatsinzwe n'uburiganya bwa shitani, duhe kuba mu ruhande rwawe, tube bamwe bakorera iburyo tudakorera ibubafu. Ushimwe ushyirwe hejuru rero, turinde Satani wihora Tobiya na Sanibarati, duhe umugisha wo kunguka no guhirwa iteka ryose. Amen. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza. Byari General Prophete Martin, mutangire indwi nziza y'umugisha mu izina rya Yesu. Amen.